Baafeeraho harimu Justice Byamukama w'emyaka 25 hamwe na Dickson n'abaso w'emyaka 19 ababeire bari omu siniya ya kashatu aha St Gerard z'omuri Rukungiri kandi abatakani benda by'okwerinda bakihondooze nk'oku omuriro gwokiza abantu aba n'abicamani munonga okutwariza mwakyaro tinkwamya ngu hino omuntu uri kubasa kukomplaininga ngu babire bino kintu n'abana babiri bari abakozi munonga ani bali sente mbwenu ente bani bazibika side yito okweba twakuraje bwija batahamize turigamba nabo mbwenu jona tibabatine shonga kugira ngo hine ko umuntu ubani bajumaninga ni bagera abantu nibagira ngo gubire guri yo murundo rwo kubanza abantu abakokebwe ekyoto ky'amakara baafeeraho ubani gwo gwaba umurundi gwo kubanza ushanga abantu bagwire ahacyokezo cy'amakara kunkubwira ubwinge babwire ni bagosya cyangwa kugira ngo bene ngo babene bafuna ibizibu kugira ngo tutirentose amakara kibireho baho turentisha nyina rumwe waba birasharisize mbaho yamara gusharisa mbaho yasharimo kugira ngo nko zose n'amakara ubundi gakamuyamba niho ikizibu cyagwera. Harriet Naso n'umucyondozi wa polisi yongere yashaba abataka okugumana bayitanzara kukwata hamirambo y'abantu abari kushangwa baafeeraho mu murengo gutari kwetegerezwa amuntu bohoyo kyamandangago toyina kutekinga kava wali woyokiza amanda wenyine funawo akayumba akali temporary musobola okwebaka ngabo supervisinga kumanda go olabe wegatuse no diary naye ngo okwebaka woyokiza amanda kibinyo tukivumirira polisi etuseewo basimote mwekoleddwa gasha kwa dani basibi